abantu umlambo ogubhenyukela eminye gubheyetela usanda simbhinqa hayibumibhembesele umgwaqo yena yedwa obhembeselayo ingcayimathana hayibigcayela usulu yagcala umbelebele yagcala uzwele yagcala ubaqulusi inyoni ngamakhala yakhalela usulu engesekulima ebethabekalima insimbidla amadoda mashishilizwa kwelimaholo lamhlaba lambhedula ungane zimnyengwani ngqingelelwa kithoma yina ongesekufaka diso ngekaphe nangaloyo lapho usawulukhana wathi leyo nkomo ngaphambi kokuwakazi uncedana sasogaqa phambi kuwaba ngaphambi kwamatshabetaba mnqenqwalithi wanomahina ofukabele amaphupho esilo nayevotyama lapha ekushumeleni athi angakhula asiyakokotshi amathupha bunyama ozosenyama imbuto esindwa ishoba layo ushengasekufaka amadliso obengekazafe Mnumzana Ukhuzani bese kuthi ngale inkosi yakwamkhwanazi kwampunyoni ehamba noKhuzani bese kuba ngabalandeli ke engathi bangabangani bakaKhuzani. Okokuqala nje angisho ukuthi sicolise Esizweni saKwaButhelezi kuba siqale late bekungesiyo inhloso yethu kube neyixizana nje lapha nalapha njoba nibonile nani emaphepheni ukuthi ke kwakhona ukuduka ukuthi lo mhlangano usekho. Cha bekuyiphutha nje lapho bebhala lokho umhlangano usekho besingakaze siconfirm ukuthi umhlangano usekho lokuzivumela ukuthi umhlangano ukhona. Inhloso yethu yalomhlangano uMnumzana Ukhuzani uzozehlisa Esizweni saKwaButhelezi esithi ayisaphatheka kabi ma elengisa igolide laso kanti lokho yakulengisa akulengisayo wakusendaweni engafanele yena uMntwana lokho wayekuza endaweni enzima eyayilukhuni kabi okwakungafa ngisho umuntu. Ngakho ke thina bakwaButhelezi mayizeke into ezothi cha ngiyazehlisa la xoshwa libhekile asinawo amanye amandla esingabuye siyokwenza kuphela nje siyomkhuzani ngazi noma yangezwani somkhuzani ukuthi ingane yethu nathi siyayithanda iyasiculela iyalandelwa la bengithe Ukhuzani ngizomenzela ijokes uyohleka yena uthi enye induna yakwaButhelezi bidlala ikhasethe lakho uthi komnye hawu usadlala Ukhuzani wena odlala ngenkosi la uthi ufana nalomsweli oyeka ukukhuluma into zomgwaqo lapha bese yokukhuluma nenkosi lapha siyamkhuza ukuthi hayi kahle akuthi ngumsweli lokhuza emgwaqeni sithi akusiyo umsweli naye uyomangala manje ukuthi abanye abantu bakwaButhelezi bacabanga ukuthi nguye lo yamsweli lo kodwa ke siyacacisa ukuthi akusuye. Ukhuzani asizile ukuzokwemukela ngempi la sizokwemukela ngokuthula. uMntwana uthi uyingane yakhe, uMntwana ubathanda bonke abantu ujwayele ukuxolela. Ngakho ke angazi ukushamaza amaningi abuya kuMntwana ngoba ukhona uMntwana umele uMntwana phakathi kwethu. Kafushane nje sengiqedile sesizongena phakathi qalisa umhlangano asisuba nasikhathi eside bafowethu sicela ukunazisa isikhathi lamanye ekhaya banza bazomsebenza ngiyathokoza kakhulu leli thuba unikeza lona. Ngokusho ngisekhulumile ibanga bachaza ukuthi lolusuku lomncane namhlanje nami ngicele uMntwana kuba ngizivele ngizomela la ukwemukeleni uKhuzani ngoba eshiye ukuthi indodana yakhe uKhuzani futhi siyazi ukuthi uyamthanda kodwa lokho esokwenzeka iphutha lokuthi uncokoleke ngento eyayibucayi ngaleso sikhathi esebucayi namanje ngoba sonke siyazi okwenzakalayo sizakwaZulu ukuthi kunzima ngalento yesilo. So kwaba yilokho wasesho ukuthi cha uyamemukela ngizosho lokho egameni lakhe ngabe uzile ukubephumelela kodwa ngoba ngabikho khona khona ethumela mina ukuthi uzokwemukela lokho okwa empilweni okwagcina isizwe saKwaButhelezi akusiyena okwenze lokho usuku kodwa isizwe sasukumayo sathi asithandanga indlela okwalingiseka ngayo uMntwana. Washo ngisho noKhuzani ukuthi ingane yakhe ithanda futhi yazi ukuthi kakhulu labo abasondele noMntwana abanye nasebhekini nabanye bamthanda kakhulu uKhuzani wathi uyokhula ngento leyenzile. Ngibonge nasenkosini ukuthi ngimbongele emakhosini uma sokuphansi ayiphelezele ingane yabo uba inikeze lokho namhlanje isiphi esifanele kodwa ngimbongele kuba kumina emkhosini wakaphindangene. Yilokho njengakusho kwamanje kodwa sibonga kakhulu leli thuba esikhulile ngoba lokho kukuseke.
uShenge kwamphatha kanjani? Umfanekiso Yes, ukulingisana ngingasho ukuthi kwamphatha kabi umntwana ngoba njengoba sengichazile isizathu sisodwa nje ngoba bejwayele abantu abaselomkhakha wezombusazwe ukuthi abantu abama-comedian abahlekisayo bahlekise ngabo nangezinto eziserious aqhawula ukuthi into manje embi kakhulu kuba isenyeketheni enhliziyweni yesizwe samaZulu njengamanje nazi angizukuphinda konke lokho okwenzakalayo ngiyakubona emaphepheni ngale umntwana embuzweni wakho okwamphatha kabi ukuthi athi into lena ebaluleke kakhulu ngesilungu eserious kakhulu ukuthi indodana angadlala ngayo so-ke isizwe sasuka phansi sathi akwenzeke lokho so-ke owaphathe kanjalo kodwa umntwana uyaziwa ngokuxolela abanye baye bathi uxolela kakhulu umemukele wathi uyamemukela ukhuzani mase kusetshenziswe kanjena sekwedlulele Babukho mhlawumbe elakho siyabona uhamba nendodana la ungathini ngathi nje mina ngibasizile lapha ngihamba ngikhuzana sizocela nje ushwele Buthelezi nomntwana wakaphindangene sicela ushwele ukuthi balungiseka kabi ngoba khona lokho kwakwenzakala kwakuyisimo esasenzima lapha kutense kakhulu ukuthi kwangesona isimo esingathi mawusibuke bese ubona mhlawumbe ungaze uhlekise ngaso kodwa-ke njengoba sesisondelile nje kumhlanje sesilapha sizobeka khona ukuthi cha umfana unawo ukuthi uyazehlisa uyaxolisa ngalokho okwenzakalayo nathi-ke futhi singabasekhaya kubo nathi sizoshophekwa lokhu cha nango umfana simlethile uyaxolisa nathi sithi shwele Buthelezi mhlawumbe khona nephethe ekuzibona nje ukuzalisa lokho bengicahla simbokuzindle mhlasimbe besingayixoxa nasekhaya Kuba siyabona ufikile la ezokuThelezi kuzozehlisa zoyithola emva kokwenzeka leya video lena mhlawumbe ungathini wena ukudlulisa nje kubantu behlisa amaphaphu siyazi abanye bathukuthelile ngendlela eyenziwa ngayo singathi nje kahle kahle akumele mina ngiphawule uma ngabe sekhona inkosi mhlawumbe ungabuye ungithole mina kodwa hayi la phambi kwenkosi ngoba nje wasekhona inkosi nje sokwenele mhlawumbe sesingabuye sitholele ithuba kodwa la indawo yokuthi ngikhuluma inkosi Imashini yathi banaphaza wonke amalanga bona umntwana enkosi yenu uhlekiswa ngabo ngoba umsebenzi wabo noma yini serious noma injani bayenza bayilulazi balingise wasethi kodwa indodana yakhe uyacabanga ngoba nayisebenzisa igama lokuthi kwasheleleka ayingaqondile okukodwa okusuke kwahlaba abaningi esizweni nakuyo umntwana okokuthi olunzima kakhulu basazi futhi olungakhothame isilo wakhothama indlovukazi yethu umntana enkosi waseswatini kwabekwa inkosi yakhona umsindo esimdayisa kakhulu isizwe sisume ngokwaso ngoba akuyena ozokuze kwenzeke namhlanje futhi wabonga nokuthi abezange lapho inkosi nokhuzani ngoba sebencela basuke bona ngoba babothi ufanele mabezwa ukuthi imizwa yabantu ithile ukuthi bayilalele isizwe yabantu ebesebenza lokho abakwenze namhlanje wasithi kuyabonga isizwe sabaphemezi kakhulu wethisela lokhu kuyathokoza uba likusukele lokhu ikakhulukazi insizwa nentombi ezincane zendlobe ekuzophinde likuhoka nasisizwe siphelele ngoba ngisebenza banale abantu abesikhashana ngoba yindlela ziyakwehlukana kodwa ngokuthi manje ngehla eningi intsha iyaqala isikole ngasekhethu futhi manje siphelelwa amandla endleleni ebhedana engakaze kuthole bathe mabeza yini bebonisana nami eGoli bathi ngase thina ake sihambe sokuthi ungathintana noshele ungathintana nomntwana ukubona ngizobaletha nami sengithemba bafeyiphendula ngoba ayikho into enkulu Buthelezi njengoba silapha nje bathi abayikhulumele bonke besana cha
abafisayo ukuthi umsebenzi wabo yiyo yokuthi zicoshakala kanjani inketho lezindlela ezisiza amadoda zifinyelele kubantu abayidingayo. So lezi insizwa-ke njengoba ngikhuluma nentombi kwaba kanjalo basekele kalabo ukubona ukuthi yibaba abangabasiza ngokubatreyina nabakhokhele bese bebaxhuma nangemisebenzi kwemaku namathuba athile bazoyisholo-ke mhlawumbe nabo noma kungasasho khona namhla ibona bazokwazi ukuthi benze ngento esisabetheliso. Kodwa-ke just abasibona sifunde sisuke siyezeleze uma lawo mathuba singawasebenzisa ukuthi sizame ukuthi siwabuyise esizweni esisizayo nezame ukuthi siwalethe esizweni sakhe kuningi lokhu esizamanje ngamanje ngoba siyazi abantu abancane bahleli abanamsebenzi abanye abaphelela ukuthi lokho namathuba khona. So injobo-ke kwaba igxathu lokuqala kuloshweleke okulethile Ukhuzani kuba uyamthanda yena uMntwana akusizi lutho uma ukwenza amaphutha okupholisa okungafundisi kwathi nakuwe ngisho njathi wenze ukukhula ngalokho kwenzile ubambisene nenkosi ukuba nize nizoxolisa. Ngakho-ke uba mqophe-ke lokhu uMntwana wakaphindangene inkosi yaButhelezi uthe uyakubukela ushwele kaKhuzani wathi-ke ufuna ufane njengoba udlala ekuqaleni kube njengoba nimkhozile njengoba umsebenzi wakhe ukuthokozisa abantu nokuthokozisa isizwe uyena umxolelo wathezelela lokusho ushele ukuthi angahlawuliswa akafuni ukuhlawulisa ngoba kumthetho fanele kuyahlawula futhi akushiwo kuyena kuba njalo njengoba kwesizwe kodwa wathi njalo ukuthi ahlawuliswe. Lokho-ke ngithakwethu egameni lokuqala ngiyethemba ukubeke njengokweshilo besizwe ngibonge iy'nduna ngibonge igxathu elithathile ngibonge umzobo nawe shele siyabonga ukuxhumanisa ubunzima konke uzokuze kube namhlanje mashere. Baba Ukhuzani uhamba nenkosi yakwaMntwana kungaba yiphi inkosi phakathi kwesizwe yesizwe sayo naye kungabi nawo amafundo ngayo ngapho kufanele inkosi kunikeza wona lethu ingumkoyana inkosi yakwaMntwana sayikhaya angazi maniyazi imeya uqhina ngaze nomfwa wenkosi ukame umuntu akanomakhiyela umanikela ngosemadala ingane kanomakhiyela umfowethu kanye uqhina umfwa wenkosi benzondenza inkosi namaso.